Napaykamuykichisq tukuy qankunasman pichus uyarimushankichis qhawarimushankichis kay programa de escuela sabática. Bendición kachun tukuy qankunaspaq. Chunqa phesqayuq kashan kay yachaqakuna. Sábado chunqa isqayniyuq junio killamanta. Titlontaq nishan yakuman urmaykun. Chayta qhawarisunchis kunankutipi. Diosmanta mañakusunchis sumaq hapiqananchespaq. Orakusunchis. Munasqa tatay, mankashanki haqay hanaq pachapi, chaymanta qhawarimunki tukuy wawasniykita, bendicionta qoy tatay tukuy paykunaman, tukuy wawasniykiman, pichus uyarimushanku kay programa de escuela sabaticata. Chantapis kallpachay tatay, Espiritu Santuykita qowayku sumaq hap'iqanaykupaq kay yachakunata, chantapis angelesniykita kachamuy hark'akunanpaq wawasniykita. Yanapawayku tatay, qanman atinikuyku, qanman kriyikuyku, yanapay pikunachus kashanku unqusqa ñakariywan, waqaspa, manchikuywan, tukuy paykunata yanapay tatay. Kaykunasta mañakuyki Jesucristo sutinpi. Amén. Introducción. Hechos p'anqapi hatun yupaynintaq kashan iskay chunka qanchisniyuq huchu yupaynintaq tawa chunka tawayuq. Mana wayt'ayta yachaqkunatataq nerqa. Ñawpaqta riqkunata qatinankuta tablakunaman maqallikuspa chayri barkomanta ima p'akisqallamantapis ch'ipakuspa chay hinamanta tukuyninku mana imanasqa qocha qantuman chayarqanku. Notapitaq nishawanchis. Sapa runa kallpachakuna tiyan salvakunanpaq. Sichus preso chinkapun ayqipun paykunaqa soldadosqa kawsayninkuwan paganku. Chayraykutaq soldadosqa astawanpis paykunaqa nisharqanku wanchina tukuy presosta. Hinamantataq paykunaqa mana ayqinqankuchu nitaq chinqanqankuchu. Hinamantataq hallch'asqa kashanqa kawsayninchis. Julio karqa centurión yacharqa maypichus Pablo salvarqa kawsayninkuta tukuy pichus kasharqa barcopi. Centurionqa yacharqa convencesqa kasharqa maypichus señor ninchis Pablowan kasharqa. Atinikurqa payman pay yacharqa chaykunastaqa. Chayraykutaq pay manchikurqa ima ruwayta Pablota. Pabloqa kamachisqa pichus qankunamanta atinkichis nadayta tuyuyta yakupi richis qankunas primero. Chaymantataq mana atijkuna yaykuychis qhepampi hap'ikuychis tablamanta. Maypichus kay barco p'akikushan chaykunasmanta hap'ikuychis kantuman chayana tiyan. Maypichus kashan hallp'a chaymanta chayana tiyan. Chantaqa tukuy barcopi kashaqkuna salvakusqanku chayasqanku kantuman. Kaypi hap'iqasunchis imaynatachus Diosqa Pablo neqta salvarqa ashka runasta. Hallch'arqa kawsayninkuta qhawarisunchis kay yachaqakunata. Amén. Subtítulo nishan Lucaswan chanta Aristarcowan ñawpatapukuytaq nishan. Pikunataq Pablowan rirqanku haqay Italia llaqtaman? Pita karqa Julio chanta imaynatataq rimarqa Pablota? Kunanqa kutichisunchis kay ñawpaq kaq tapukuyta. Hechos p'anqapi hatun yupaynintaq kashan iskay chunka qanchisniyuq huch'uy yupaynintaq qallarishan hukmanta 15 kama.
Maypachachus Italiaman barcopi rinanku chayamorqa chaypacha Pablota waj presokunatawan ima Capitán Julio sutikoq makinman haywarqanku. Chay Capitán Julioqa kamacheq karqa kuraq kamacheqpaq soldadonkuna nispa tropamanta. Chanta noqayku Adramitio puertomanta barcoman wicharerqanku Asiaman rinankupaq. Noqaykuwan rillarqataq Macedonia hap'ipi kaq Tesalónica llaqtayuq Aristarcopis. Qayantenqa Sidon llaqtaman chayarqanku ajinaqa Capitán Julio. K'acharuna kasqanrayku Pablota saqirqa kawsaqenkunata waturikamuqta. Paykuna imallapipis Pablota yanapariнаnkupaq. Kay barcopi rirqanku presos paykunawan. Chantapis kaypi nishan Aristarco rirqallataq chay barcopi. Inotapitaq nishan Lucas rirqa paykunawan. Pay karqa compañero prisionpe Pablota. Chantapis nishan pita karqa Julio. Imaynatataq rimarqa Pablota. Imaynata. Kay Julio karqa centurión. Pay karqa pay kasharqa ñawpaqpi kamachiq soldadosmanta. Payman qunku Pablota. Payqa qhawasqa Pablota sumaqmanta. K'acharuna Pablo nerqa. Chaymantataq permitisqa maypichus hermanos kasharqanku haqay llaqtapi visitananpaq Pablota qhawarinankupaq. Hinata ruwasqa kay centurionqa Julio nesqa. Notapitaq nishawanchis Pabloqa aguantasqa dificultadesta chay viajepi barcopi risharqanku Italiaman. Pay risharqa preso cadenaswan makinpi chakisninpi. Chaypitaq risharqa Lucas chanta Aristarco. Payqa sonqochasqa nishan kaypiqa sonqonninta Pablota k'achanchasqa. Manaña qhawasqachu dificultadesta aswampis sumaqmanta risqanku. Kaypiqa nishan compañero carcelmanta Lucas kashan noqapaq Pablo nerqa. Noqa servikushani llank'akushani ñak'ariwan Pablo ladumpi Lucas ladumpi. Centurionqa yachasqa maypichus cristianos kasharqanku haqay llaqtapi. Pablota nesqa visitachunku sichus amigos kashan kay llaqtapi qhawarichunku Pablota visitamuchunku yanapanankupaq. Payta apostolqa sumaqmanta kusikusqa saludnenqa mana kusachu kasharqa débil kasharqa. Chayraykutaq noqanchis atinikuna tiyan Diosman. Sichus kashanchis noqanchis dificultadespi pay yanapawasunchis qhawariwasunchis. Sichus hermanoskuna kashan llaqtaspi karu llaqtaspi payqa allinmanta yachachiwasun kallpachawasun sumaq purinanchispaq. Pay hallch'akurqa kawsayninta Pablota. Hinallataq noqanchista hallch'awasun paypi. Amén. Waq subtítulo nishan allin puertokuna. Iskaykaq tapukuytaq nishan lluqsisqanku Adramitema barcupi. Chaymanta tikrakunku barku Alejandrinaman. Imaraykutaq chayta ruwarqanku. Chantapis nishan imaraykutaq tukurqa peligroso chay barcupi
purina kay tapukuyta qosunchis Pastor Corsino pay kashan haqay Santa Cruz llaqtapi. Unas hermanos hatunmanta napaykamugichis kay Santa Cruz llaqtamanta pacha. Tata Dios hatunmanta tukuy qankunata bendicisuchun Dios pa palabrampe kusikuychis monas hermanos quechua parlaqkuna. Kunan tiapuanchis kay tapukuy iskay kaq tapukuy kay bajo el título nen Buenos Puertos. Kaypega apóstol Pablo manta parlashan sigue apóstol Pablo apashargango presota Roma llaqtama. Pero nin imaraykutaq payguna cambiasqango barcumantari. Entonces payguna cambiasqango barcumanta imaraykuchus ancha pune guaira karqa marpi. Barcoqa mana pune avanzay atergachu, mana pune ñampaqman ri atergachu. Entonces manchay calmitaban nin despacitoan costeaspa hina cantonta hina chayasqanku haqay provincia Licia chay lugarman apenas chayasqanku. Chaypitaqri cambiasqanku barcomanta. Waj ujboque barco risharqa nin Alejandriaman chayman pasasqanku y chaymanta Italiaman chayanankupak. Entonces igual chaypipis vientos sigillapuni nin guayra karqa nin difícil avanzayqa marqochapiqa porayqa manamen facilchu. Entonces apóstol Pablo nerga hinamanta. Kay viajepe pierde sonches ashka cosasta nespanera. Pierde sonches equipajista, cargamentosta, pierde sonches hasta runasta. Porque barco peligroso, guaira graveta pone batishan embarcación ta. Entonces ancherego paiga jawarerga peligroso kay viaje carga. Unas hermanos, hay veces yampega muchas dificultades, muchos problemas, ashka problemas, rukuriwanchis. Tukuy imaymana hatun problemas, huchuy problemas, tukuy imaymana problemas familiares, problemas doctrinales, o tukuy imaymana. Entonces, pero ojalá tukuy problemas atisonman vencita, Dios pajianapanwan, chayananchishpa lugar maymanchus rishanchis chayman. Yampega kayanga kay q'ullquyanga purayqa manamen facilchu. Imaraykuchus kay apóstol Pablo maymanchus risharqa manamen facilchu karqa. Mancha dificultadeswan chayangu paykunaqa haqay lugar maymanchus risharqanku chayman. Entonces noqanchispapis hinallataq cristiano kayqa manamen facilchu. Ashka cosas vencinanchis tiyan, ashka pruebas pasananchis tiyan, al final chayananchispaq lugar ninchispa. Monas hermano, hermana, tata Dios kallpata josuchun, yachayta, pacienciata, munakuyta, hinamanta perseveranapaq kay q'ullquyampi kanqa vientos, kanqa problemas, kanqa dificultades, kanqa nanay, kanqa waqay, yampeqa. Pero chaywanpis mana dejanachu yantaqa. Sinoqa sigina, calmawan, kay barco imaynatash despacio rerqa nin, calmitawan rerqa, despaciowan rey munasqa hermano. Hinamanta, uj día rikunanchispaq chay tata Diospaq hatun pagonta. Tata Dios bendicisuchun chay hatun deseoy tukuy qankunapaq. Amén. Pachi Pastor Corsino allin kutichishqaykimanta kay tapukuyta. Napaykamuykichisq tukuy pichus uyarimushanku haqay Santa Cruz llaqtamanta. Kinsa tapukuytaq nishan. Imaraykutaq chay barkuq kamachiqnin
mana chiri unchaykunata chay kaita munarqachu chantapis nishan ima tigraytaq karqa chay unchaykunapi hap'inankupaq mana allin decidikuyta kay tapukuyta qosunchis hermana Virginia pay kutuchimunqa Cochabamba llaqtamanta. Entonces Dios está tan palabran pininca y Hechos 27, 11, 13 relatan ni que mana tarishankuchu ni sumak lugarta y entonces charayku mana munashankuchu pasaita chaypi y chayuk su pregunta nin también que ima cambio tiasqa nin kay paykuna tomanankupas chay decisionta ima cambio kasqa nin entonces nin kaypiqa sumakta charayku piku paykuna ripurkasqanku waq lugarman chay lugar Fenice y Puerto de Creta y chay ladoman serpasqanku nin porque mana sumak decisión ta tomasqankuchu paykunaqa claro pantanku pero mana paykuna sumakta lugarta qhawaspa paykuna ya a veces usqhayta decisión tapis tomar panches y chay rato imatapis munanchis warpayta pero si Dios tatanchis mana paypata voluntad kanchu mana cosachu ringi ni pigma ni kay unay runa kunan kay runas kawsashanchis mana ni pi entonces mana cosachu Dios tatanchis voluntad tapunis ruananchis tiyan mana ñuqanchis voluntad ninchista ruasumanchu entonces charayku kayqa kay runasqa mana tarisqankuchu sumakta lugarta charayku mana qhipakunkuchu kay chiripiqa kay chiri invierno ninchis no ve entonces mana chaypa mana munasqankuchu y kunanqa chaymanhina paykunaqa risqanku kay noreste y sudeste chay ladoman inviernota pasarpamusqanku y kay lugar nin Creta y chaymanta nin también un lugar nishanin lugar Fenice y Puerto de Creta chay ladoman sirpasqanku ni entonces chaymangina ñuqanchisqa charayku ñuqanchisqa Dios tatanchista qhipakunanchis tiyan mana runata qhipananchis tiyan pichus uq decisión tomayta munanku orananchis tiyan qonqori chakimanta churakunanchis tiyan dirección mañaspa Dios tatanchismanta entonces Dios tatanchis bendicichun palabranta y limpo hermanos tañañastapis hermanitos amén. Pachi hermana Virginia allin kutichisqaykimanta kay tapukuyta napaykumkichis tukuy pichus uyarimushanku waq subtitlo nishan Heroclidompi tawatapukuytaq nishan ima llakiykunataq rikhurirqa barkuman wicharisqankumanta chantapis nishan imatataq ruwasqa chay barcopi llaqaqkuna kay tapukuyta qosunchis Pastor Demetrio paypis kashan haqay Cochabamba llaqtapi. Qhawarismunchik kay tabakaq tapukuypiqa nishawanchik Eurocletón niyta munan chay barcopiqa risharqanku 270 personas ajina iskay pachaq qanchis chunka runas yosiki chay barco karqa hatun y chayllapis kanman apasharqa cargamento víveres apasharqa hasta Roma llaqtaman Italia entonces kuna ima pasan chayhina paramun chayhina t'uqyaykuna tiyan pero kunanqa tumpa calman kunan calmaqtintaq paykunaqa kaypi qhipakusunman pero barco apaqqa nirqa mana
no cacha naitian orambe o entrega naitian, ¿ve? Entonces alguien picharicostientas con bueno, vámonos, cachay kunku. Pero manaraj caro rechachtinko, vuelta manta para callarimo guaira y bueno, pues kunanka alguien yakiman chayanku. Inapes rinko, chareiko tatayuspas palabran peganiwanchaj ainamanta. Jawarisunchaj tatayuspas palabranta. Manaraj karuta rechachtinko, Eurocliton nisqa sinchi guaira muspa barcuta mana recta saker cacho. Chari guaira sugita y corba. Ñampakin kumanta sinchita guaira muspa kaiman hakaiman barcuta apay cacharga. Mana imainamanta barcuta chikanchaita atispataj guairawan tanqachikurqanku. Guaira alin kallpayuq. Entonces chaytanin kuranqa ima pasan nillawanchikpuni tata Diospaq palabranqa. Llaki karqa primero qanin parlamuwanchik signiwanchik tata Dios palabranqa manaña avanciatiqtin tukuy imatachus apasharqanku yakuman ch'uyta qallararqanku. Barcupis chay vela ninku patapi dirigen chaypis qalat'una. Chaytapis yakuma wich'uspaq. Nanku, hermano, allintapuni sufrisharqanku chaypi. Undi kapushar yakuman chinkay kapusharqanku. Pero ima pasan. Pabloqa nerqa mana chinkasunchu. Nuqaqa villanaytian musuq villayta kay Roma llaqtapi. Así es que mana chinkasunchu. Pablo aprovechasharqa chaypi, o Pablo lleno del Espíritu Santo carga, Pablo tata Diospaq, willayninta pasharqa Señorinchik Jesús manta, entonces konanqa Pablo chaypi nerqa chay fewan mana chinkarisunchu. Willamunayraq tiyan. Hermano, hermana, nuqanchikpis kay tiempopiqa ajina pruebasta pasananchik kashan. O ajina pruebasta pasanku hermanos ninchik, hermanas ninchik. Imataj pasanka, imataj pasarka, imapitaq kay tiempo pitarikunchik, imastaj hamushan haqayman, asun haqayman. Yuyarina kachun, familia enteros, iglesias, hawarina kachun nuqanchik, kawsay ninchikta, o hatun prueba hamunqa. Nuqanchik listuchu chaypaq kashanchik. Chay hatun barcoqa representan iglesia. Kay mana prueba kanchu nima chaypiqa alliyan rishanchik. Pero cuando pruebas kanqa chayri imayna kasunchik nuqanchik. Chayrayku nuqanchik mañakuna kachun chay Santo Espíritu. Chayrayku nuqanchikqa Señor ninchik Jesús manta ama kacharikunachu tiyan. Chayrayku Señor Jesús manta nuqanchikqa mañakuna tiyan. Chay pruebas, chay kuna pasananchikpaq. Así es que chayta niwanchik tata Diospaq palabran kay tawakaqta pukuy. Hermano, hermana, amigo, uyarimuq. Nuqanchikqa rina kachun chay Señor ninchik Jesús. Chay saqan chay ñan, chay k'ullq'u ñanta nuqanchikqa rinanchik tiyan hasta que Señor ninchik Jesús mayk'aq kamachus kawsayta hewasun achaykama. Hermano, hermana. Tata Dios bendición palabranta. Amén. Bachi Pastor Demetrio allin kutichishqaykimanta kay tapukuyta. Pesqa kaq tapukuytaq nishan. Chaymanta wañuypaq wayra para iskay semanata juntasqa. Ima ruwanankupaqtaq Pabloqa kallpachasqa chay sayk'usqa rishaqkunata. Kunanta kutichisunchis kay pesca kaq tapukuyta. Hechos panqapi hatun yupayninta kashan iskay chunka qanchisniyuq. Huch'u yupayninta kashan iskay chunka iskayniyuq, iskay chunka pesqayuq kama. Chantapis kinsa chunka kinsayuq, kinsa chunka tawayuq kama. Chaywanpis kananqa
kunanqa sonqochakuychik mana mayqinninchikpis wañusunchu barcolla ultikonqa chayta nikichik imaraykuchus kunan ch'isi Diospaq angelnin rikurriwarqa noqaqa chay Diospata kani hinataq payqa munasqaytapuni ruwaspa kashani chay angeltaq niwarqa Pablo ama manchichikuychu imapis kachun kuraq kamachiq Cesarpaq ñawpaqinman chayanaykipuni tiyan Diostaqri qanrayku barcopi tukuy riqkunamanta nipitapis wañuqta saqinqachu nispa chayrayku runa masikuna sonqochakuychik Diosqa noqa Diospaq nisqanta hap'ikuni hinataq yachani angelninta nisqanman hina tukuy ima junt'akunanta ama hinachu kaychik kawsayta munaspaqa imitallatapis mikhurikuychik ari ama manchikuychikchu imaraykuchus niyuq chukchallapis umaykichikmanta chinqankachu nispa chayta niqtawantaq Pabloqa t'antata uqharispa tukuyta rikhunanta Diosman pachis nerqa tukuyman rakhiraspataq mikhuyta qallarirqa tapuytaq nishan ima ruwanankupaqtaq Pabloqa kallpacharqa chay saykusqa rishaqkunata paykunaqa ancha saykusqaña kasharqanku tormentawan maqanakunaqa yakuwan parawan wayrawan saykusqaña kasharqanku paykunaqa kasharqanku chunka tawa tutasta maqanakusqanku parawan wayrawan Pabloqa nerqa kallpachakuychis kunanqa Diospaq angelnin hamun niwantaq nipi wañunqachu nipi qhipakunqachu pay hallch'anqa kawsayninchikta hinamanta kallpacharqa tukuy pichus kasharqanku chay barcopi nerqa mikhuychis Pabloqa korqa t'antata tukuyman chantaqa pachi nerqa Diosman notapitaq nishan karqa chunka tawa tutasta maqanakuyqa yakuwan wayrawan parawan marinerosqa maypichus runas llank'anku chay barcopi cuentata qoqosqanku maypichus paykunaqa nerqanku manaña ukhuchu kashan hallp'amanqa yakuqa manaña ancha ukhuchu kashan chay asanchikña chaypiqa kasharqa tutaraq paykunaqa nisharqanku imarasta p'unchayamunqari p'unchayamunan anclata barcomanta anclata kachariyta munayku yachanaykupaq maypichus kashayku kantupiñachu kashayku llakisqa kasharqanku paykunaqa Pablotaq kallpacharqa ama llakikuychikchu Diospaq angelnin niwan noqata nipipis wañunqachu pay hallch'awashun kawsayninchikta paypaq hinata nerqa kay kashan uj ejemplo noqanchispis kallpachakuna tiyan sichus tormentas dificultades chamushan noqanchis kallpachakuna tiyan Pabloqa qorqa mikhuyta noqanchispis mikhunanchis tiyan ñawirinanchis tiyan Biblianinchikta chaypi kashan mikhuyqa kallpata hap'inanchikpaq Diosqa nishawanchis kallpachakuy kay mundoqa tukukushanña hamunqa
tormentas, dificultades, kay maypichus Pablo kasharqa parrawan, wayrawan, hinallataq kay tiempopi. Dificultades, tormentas, preocupaciones hamunqanku kay pachakunaykitiya. Astawan Jesucristopi. Paypi kashan salvacionqa. Pay nishan, sichus atinikunki noqaman, mana chinqankachu niyuq chukchita qan salvakunki atinikunatiya. Amén. Subtítulo: Yullakuyta munanku, soqtatapkuytaq nishan. Imatataq ruwayta munarqanku wakin marineros? Chantapis nishan, ima manchay willaytataq nirqa Pabloqa centurionman? Kay tapukuyta qosunchis hermano Juan, pay kashan haqay Yallawa llaqtapi. Gracias, hermanos. Octawan qhawrikusunchis kay hechos p'ankapi, hatunimpi iskay chunka qanchisniyo, huch'iyninpi kinsa chunka y kinsa chunka iskayniyo. Kay hinamanta nin chay palabranqa. Chay qamaqa barcopi trabajaqkunaqa ayqiyta munasqanku. Chay pachataq barcopi ñawpaqninpi huch'uy bote uraq kuchirqanku, anclasta kachaykuq hinalla Pablotaq nirqa kapitanman, soldadosman ima. Kay barcopi trabajaqkunachus mana barcopi qhipakunqanku, chayqa mana qankunapi salvakuyta atinkichikchu nispa nirqa. Pablo nisqanta uyarispa soldadosqa huch'uy boteta waskasninta q'utuyparispa yakuman kachapurqanku. Entonces kaypiqa imanta nin hermanos ni, kay barcopiqa Pablo risarqa Italia llaqtaman, kay Cesarman payqa chaypi juzgasqas nispayta pusasarqanku Pablota presota y kaypiqa nin barco quchapiqa astaña dikunapi hina kasarqa nin barcoqa, entonces chay hinaqa nin piskunachu kay marineros kay barcomanta apaykachan paykunaqa nin huch'uy botetaqa mana ni pisikusaqtin ñawpaqman uraq chiqarqanku y haqayta arreglas nispalla uraqay munarqanku y escapay munarqanku nin barcomanta. Pablotaq nin chayta repararqa chanta nin kay soldadosman Pabloqa nispa rirqa nin y Pabloqa willarqa sikaykuna pichus kay barcopi trabajanku apaykachan kay barcota kaymanta uraqanqanku chayqa qankunaqa mana kawsankichis wañunkichis nispa nirpurqa Pabloqa. Entonces soldados chayta uyarispa nin chay barcomanta nin waskanta chay rato q'utupurqanku y barco chay huch'uy botecitoqa nin chinkapurqa yakupi. Pero pitaq chayta reparan? Kay apóstol Pablo. Hinamanta nin kay payqa mana dejanchu kay runasta nitaq soldadosta wañunankupaq. Chayta entonces kaypi nisawanchis. Pero kaypiqa nillawastista. Kay marinerosqa nin charayku nin mana manchachikapurqankuña. Paykuna chikawatas barcopi trabajarqanku, tukuy mañankunaspi barcopi yakuspurarqanku. Mana manchachikarqankuchu kunan pero manchachikapurqanku nin. Chaymanta charayku nin paykunaqa pakayllamanta escapaymunarqanku. Pero Dios wawanqa wajusunastapis cuidan, mana saqallanchu wañunanpaq. Charayku kay Pabloqa nirqa kay soldadosman. Paykunaqa urakaqtinkuqa qankuna wañunkichis. Entonces hinamanta nuqanchis hermanos ni Dios wawan kanchis cuidanallanchistaq tiyani. Imatachu malta ruwasanku chayqa nuqanchis willananchis tiyan, parlaninanchis tiyan, mana pakananchischu tiyan. Tati Dios bendicichun palabranta. Amén. Pachi hermano Juan, allin kutichisqaykimanta kay tupukuyta. Napaykamuykichis tukuy pichus wiriamushanku haqay Yallawa llaqtamanta. Qanchis kaq tapukuytaq nishan. Tukukuyninpitaq barcoqa ch'inyaska lugarpi iskay yaku
qotuchakun. Imaynatataq kallpachasqa Pabloqa chay tukuy rishaqkunata chanta pikunachus chay barcopi llank'aykunatawan? Kay tapukuyta qosunchis hermano Narciso pay kashan haqay Caranavi llaqtapi. Chaymanta parlarimunqa. Munasqa hermanosni hatun napaykuy kachun tukuy qankunapaq. Kunan kutichisunchik kay qanchiskaq tukukuyta pukuyta. Y kay hechos anqapi hatun yupayninqa kashan iskay chunka qanchisniyoq y huch'uy yupaynintaq kashan tawa chunka uqniyoq. Chaypi parlashawanchik imaynamantataq kay tukuy Pablo sufrimienton tukukusqa. Nin chay lugarpiqa karqa iskay yaku tukukuypi, chaypitaq paykunaqa ch'inyachisqanku barcota, barcoqa ch'inyapusqa. Chayman thurilla sayaykusqa nin mana kuyurispa, barcoqa tukupun mana kuyuriq sino chaypi sayaykun y chaymantataq nin chay ashka chay marpi mana allin yakus kasharqa chay pisimanta pise chay pikunachus chay barcupi viajasharqanku chaykunata kicharimusharqa chay barcoqa akikusharqaña. Imaynatataq nuqanchik sentikusunman si barco viajashanchik o rishanchik chay barco akikushanmanña y yaku chawpipitaq kashasunman manchay llaki. Ajinata Pabloqa kasharqa. Chayrayku pay imaynamantataq animarqa chay tukuy pikunachus paywan risharqanku chaykunata. Nin chayratoqa Pablo sayaritawan qawarisqa y paytaq hatunmanta parlarin y kay hinata nin. Tukuy qhari runaskuna uyariwaychik. Kunan noqa nisqaykichik. Kallpachakuychik. Ñawpaqman rinanchik tiyan. Ama manchachikuychikchu. Ajinamanta payqa tukuy pikunachus paywan risharqanku chay barcupi chayta kallpachan. Payqa nin nuqaqa mana sapaychu kani. Kay barcupiqa mana sapaychu rishani mana chayqa Tata Diospaq ángel nisqa sutiyuq chay nuqawan kashan nin payqa. Chayrayku pay mismo animakun y nintaq ama manchachikuychu Pablo. Cesarpaq ñawpaqinman rinaykipuni tiyan. Payta kachasqanku ajina karcelpi kashaqtin Roma llaqtaman risharqanku ajina preso nikun kay castellano qallopi. Ajina risharqanku y chaymantataq chay tukuy ima mana allin experienciasta chay barco ukhupi pasanku. Y paytaq nillantaq kallpachakuychik tukuy runakuna pikunawanchus kashani chay. Noqa Tata Diosman kutirikuni, noqa Tata Diosman confiane. Aunque qankuna manapis confiaychis pero noqawan Tata Dios kashan. Ajinamanta payqa parlarirqa hatun parlaywan y pikunachus paywan risharqanku chaykuna uyarinku Tata Diospaq willayninta payllapi atiniyuq kasqanta. Y chay parlaykunata uyariytawan nin paykunaqa kusikurqanku. Kalmakurqanku manaña llakikurqankuchu, mana chayqa kusisqalla kasharqanku. Y chaymanta kusirikunku ajinamanta paykunaqa ñawpaqman luqsiyta atirqanku. Imatataq kayqa yachachiwanchik. May chika runakuna kay mundo ukhupi llakisqa mana allin kawsaypi tukuy saqra kusaskunapi pasashanku, putisqa kashanku. Qan noqa Pablo hina kananchik tiyan, animananchik tiyan tukuy runata ama manchachikuychikchu Tata Diosman chimpakapuychik. Ajinamanta pikunachus chay parlasqanchikta uyariqkunaqa kusikunqanku.
noqanchik barkupi hina rishanchik kay kawsayninchikpi. Pero yakoqa mana dejanchikchu chayman. Mana chayqa kayman haqayman apaykachawanchik llakikuna problemas tukuy ima hamun. Pero chay chawpipi noqanchik Tata Diosman confiananchik tiyan ipikunachus llakikushanku chaykunatataq kallpachananchik tiyan. Tata Dios yanapawasuchun anchatapuni. Amén. Hinamantataq tukunchis qawariyta kay yachaqakunata. Allinkachun tukuy qankunaspaq kay yachaqakunaqa hapiqanaq tiyan sumaqmanta ñawirichis atinikuychis Diosman paypi kashan salvacionqa maypichus pay hallch'anqa kawsayninchikta atinikuna tiyan payman. Amén. Munasqa tatay qanman hamuyku uktawan tukuy wawasniyki maypichus kashanki hanaq pachapi chayman k'umuykukuyku tatay kunan kutipi qan yachachiwashayku imaynatachus wawasniyki purirqa kay hallp'apatapi haqay tiempopi maypichus apóstol Pablo parlarqa mana manchikuspa qanmanta hinallatataq tatay yachachiwayku noqaykuta parlanaykupaq mana manchikuspa astawanpis atinikuspa qanman sapadiya yanapawayku tatay noqanchis kashanchis mana kallpayuq ñak'ariywan manchikuywan chaykunasta astawanpis kallpachawayku tatay tukuy wawasniykita qanlla yachakunki imachus kashan sonqonkupi chayman hina atiynikiman hina yanapay tatay tukuy wawasniykita chantapis perdonawayku huchaykumanta kaykunasta mañakuyki Jesucristo sutinpi. Amén, Señor.